Mental health, o le soifua o le mafaufau. O fia whaalau tele lau silafia i le mental health. O le nei polokalame, o se tau mawhainga e whaasoa atu ai whaamatalanga whaalau i tele, e whaatatau i le mental health i le ngangana Samoa. Mō lo tātou atu nuu o lo o au mau i New Zealand, whaapea Samoa o lo fia maua nei whaamatalanga. O au o Dr. Joanna Mulipola, o au o le nurse, ua ova ma le sefulu ono tausanga o unga lua i tutonu o le mental health i au kilani i New Zealand. O mataupu o le talanoaina i le nei polokalame, o le a whaavae i loo i loa ngā lue ai i le matanga luenga a le mental health. Ai whaapea fo i le mamalu o le au whainga luenga Samoa o le a au fia i nei whaatalanoanga. E le au fia ai manatu malangona o isi tangata e silafia le mental health. Ma lo le soifua maua, ma lo le langi e mama, usi mai loa lau whaafunga. O le mataupu o le talanoaina i le polokalame, o le counselling, po o le isi tu a inga whaatalanoanga malu puipuia e whaato o filemu ai le mafaufau. Ua whaatasi mai se tasi o alo Samoa, e ngā lue i le nei au nanga, e whaamalama mai po le a le counselling, e whaapea whea foi o na maua e tātou le nei fesoasoani. O le Afioga i a Misa Fia Turner, o le Registered Counsellor i tutonu o New Zealand. Ua lewa o na ngā lue, ma ua lava lo na experience i lea mata ngā luenga. Ia, malo soifua i lau Afioga Misa, papatai mo le whaavanoina o lo taimi mo le tā polokalame. E mua o na tuatu le avanoa e whaailoa mai e lau Afioga i le tā polokalame a ele i amata tā talanoaga. Ia whaftai lawa Ioana mo le avanoa. E mua lawa o na awe le viinga le atua o na nei taimi foi. Ua whaavanoa e whaise tata tanonga nea fiafi. Ia i ele li ne avanoa. Ai whaatalo whaat foi. Ia, pa ia malu ese o tatou watunu. Atonu o le whamoemoe lawa. Ia maua se ai o le tātou tanonga, ia maua fuini auala e mawhaina so soane tuai, ia amai se lava o tātou tangata anu Samoa, ia whaftai. Malo whaftai. Misa po o whele la whanga whamon mole i Samoa? Ia o wauna o whanau i matautu whalatai, o lo o tama o Misa Mu, o lo tina o Awasa, Taefu, Tuvaiti. Ia o inana o whanau waima o aloi lea onga i le ia ma le lotu na o ngai ele le onga i le wailutai, whatsotai, i le ana junior high. Oh. Ia na o ngai atoile kolisi Samoa. Ia o mtauti whalatai o inana o si mata unu na. Oh. Ia malo whaftai mo le silafia le whafonga tatu atu no. Ia o lau Afioga Misa o le tā whaatalanoanga i le nei aso o le whaalawi loa le o nanga mo le whaato o file muina o le mafaufau i le mamalu tatu atu no i so se vaenga. Ia o le mele fia i le anganga ina ua awai mai lau Afioga ona o lo e whaia le au nanga mo le tatu atu no i tutonu o New Zealand. Ia a o le avanoa le tu atu lau Afioga. Se whailoa mai, o le ala au nanga o lo whai nei i nei New Zealand whaamon mo le a Misa. Ia whaataitela lawa i ana mo le fasili. Ia po wa tusa tuititi luas fultausanga o whaia nei ngā luenga a tonu o me alofa le tua foi mai foi mtaleni. Ia o lo au nai
i le po counselling po le whaatalanoaga lea mo mawawai i whautuanga ina ia maua se manuia, mafaufau, ia malangona, ia whapefo ia po o amio ina ia maua se manuia. Ia ai mai se fo le whaleanganga ia awa o peo o tatou nunga nei o le alofo le tua ma le susan mai o le li ia i tatou ia e toe maua le manuia ai pei o ngā luenga nei o whaia i le falfamsino wa tele tausanga taluno o fesoasoani i nā i tatou tangata o lo a mise lava nei ainga ia lo o afia o ino pe femisai pe whapefo i po nei ainga ia o pe o vala mātua a wā o le pei o le whamasinonga po tulafono e tū mo nai tatou whanau. E pela o inae e whapea o te fesoasoani ei la ina ia maua se whalawhani, ma ia toe whalelei, ia mese lava mātua ina ia maua se fesoasoainga, ia ma ia ngā lulue whaatasi a wale manuia whanau. O le tele la o ngā luenga e mai le whamasinonga po le whalawhamasino. O nei ainga nei e afia i a mese ala whanau na ia toe maua se manuia o ina foi la e iei le e le taimi le whapea e le malilie o la e femisai ia pe o ina e iei foi la lisi vaenga o le au nanga o le mediation o ina foi la e te fesoasoani ai ina ia maua le whalfani, ina ia whamangalo lesi, ina ia toi maua le alofa a wā lava whanau, ina ia ngā lue whaatasi mātua, ia mole manuia o whanau. O lesi la nā vaenga o le au nanga, o mediation, o le counselling, ma le mediation, e pe i o whaatasi a. E o whaatasi a wai o isi teimi e lelei, o isi teimi e malili e whaatasi, o isi teimi e le ai. O le whamoe ia manuia ainga. O le whamoe ia toi mo le whalfani. Ia toi whamangalo lesi ma. O le mela nā o te whaftai ai. Mantua tatou wola mai i le lotu. Tatou wola mai o tatou whatuatua le atua. Pe o inae e selma losi e fesoasoani tele i tatou ainga. Ina ia tue fo i le atua, ia tue fo i tatalo, wa pe o mea nei na o wola mai fo e ue tau tufalatai, o wa aisi o tamao, o to tuli ma tatalo, ia so uma ia, o wa ai fo e ue tadi le atua ia, ne ia tau sanga, fa pena, fa lalo, wa fautua ina tatou tangata, anu, pe a fa pe a fia, wa a fia tu la fono, o mai ila ia matu tatanoa. Pela le te ta wole le au mai i le court e po tu la fono. E fa fela ia le mamalu le tato tunu vo le fia ma wala o nanga e le o a fia tu la fono. E mawhaina na lato au tō wa a tu e wa ai o e wha mole. Ia, ese a auala o ise wa fia tu la fono, o ise le ai. O ise pe o lato o lo ia e fautua e o mai na le avi hela o telefoni an telefoni mai lea pe a mai fe ta uingoa o lo ia la o na isi tatou tangata i le community. O na isi o tatou tangata le leia le wha inglisi o isi e le ai. So o te fesoasoani lai e wha o nganu ngan Samoa ia wha pe a fo ima le wha inglisi pe a wha pe
La ele le ala tau. Ia, e whanga o man ngangana nai lua. Ia malo whawhitai. E whawhiwhea la se tangata o whaalongolongo mai a le mana o e na te fia maua lau fionga i se counselling whaamolmole. E mata e maua se awa noa Ia, e wa ai o e whaamolmole. ia, e mua awa no, o le taimi nei talu mai le COVID-19. Le alawa wa e mwhai ana, e lau emaili ma lau telefon le la wati ana. E mwhai nfiso tai mai ai. A o le sifo i la wai le ala wa so tai i online le Zoom kuso Ia, tene na tal mal ko viti ia o so tai lo Zoom pe na isi fo tangata e mena o ai o mai e mate tal noa o te whaongaina le Mangere Bridge Baptist Church i fea Mangere Bridge o na leo te wa ai ai nei tangata i e fia o mai e mate tal noa nei tangata fo wa isi e le fia o lungo le Zoom o ise fia o mai e tatano fetawi oh, ia ile oie, falsala oh, ile falsa oi. Ia o te lawe tala o e sauno, o longo winga o le au au nanga e tele options, o le face to face, po le whaafisanga ai, o le whaonga o telefoni, ma le whaonga o Zoom, o le sa o le o lau saunoanga misa. ia o sa le ala sa longa yona o ia o le telefoni po le Zoom po ia po le face to face tatano Oh. wa ise ai fia o mai face to face Ia, peila o le counselling le tala noa ai. E ei se si, e ni si, mahae ngā lau au nanga mo nei o tatou tangata mo le silafia wha mo le misa. wa se full tasa sa talu ngalue le falpuipui pa remo Ia. o le Auckland prison o la unga luenga la savaina o le counseling foi pa o ina foi lana o fitau ye le tele o nai tatou tangata ye o mai Samoa ai pe e sortu la fono e le seto Le, e le loa e fou mai Samoa la i loa tu la fono e le masani ai sortu la fono i nei ule whapipui o ina no o loa ai whapea e sere mana o mia o se fesoasoani ai mai se lawa nai tatou tangata e malanga mai Samoa e fou i New Zealand e le lol tula fono e le aini se fesoasoani i ai o inala i paremoremo por whapipui paremoremo na o te pe i ngā luenga na uwhaia na o maua mai ai pe na o tatanoa i nai tamane ai whaamatala mai ai le loa e la tau a misa e fau mai ai le masani o te lola e peye o se sif so sani na e tawan tatou whaia mo nai tatou tangata e fau mai Samo a wai ia o nā lea na o pe na whai ai counselling ma mediation fo ia i tona whapipui ai pe o lisi o te mara whaali atu pēr koso o lisi mena o lisi loa ia uia o lisi vaenga o la o ngā luenga o le pe o leo te whaia onga le counselling le qualification o le counselling ai pe o lesi la sosoni le leo te loa ia uia e sosoni nai tātou tangata awa mantua o Samoa o le counselling pe e na o whaife au po o mātua po ia. e le whai e tangata la iti o le counselling foi lai Samoa e pe e whaatonu e advice e le whaalongo a o le counselling ngai New Zealand e whaalongo e te whaalongo na ma na whaonga ele o skills i na learning i New Ia. Zealand na tamawhaile i wa aipo le ale po ngai
o le amio, pe a whapeso tu la whanu, po mafaufaunga, pe a lelei, po langona, po a lawa ni whaafitauli. O le counselling nga, o le sesenga nga o Samoa, Manisila. E peila, i la uloa, o nai tatu tangata, a whai atu le, o le counselling, whamai le ai le mana umia. I la ufautuanga, e te tau o na o, e te tau o na talanoa, ai mai se lava e uanga waa, e whai nenga luenga. A wa a talanoa ma ai i no atili i ni me whaalelei a atili e pia, pol mafaufau, pol langona, pol fatino, pol whaleanganga. E maua manuia. E tā ua tele le vaenga le wa e sau noa iei i le esenga o le counselling la le tiro tātou Samoa o tātou masani ai o le awai o le whai o talanoanga o le amainga o le paule mea o le talanoa mai alo whai mea lea tu sala o le la tu mai nei a tātou i nei New Zealand nei atu nu ia e fiu e whai atu i alu e whai le counselling o wina e otometi ale whaapea tangata o i o le lau o te alu i o luinga o te alu fo i e whaatonu mai a o le mai tai la e o lau te mana o mia le fesoasoani ma nei a te le lau wha manatu i le ese senga lea mo le whaaponga mai o le tatou atu no o misa. O le si vaenga, o le si tu i ana. A tau le county a tātou, e wha mai, o nā mea, ai a tau whai whamatala ti ai. Ai wha mai, ma lesi mea, mantua, o tātou Samoa, e loa o mai le nuu ia, e leise mea, e lilo Ia. langa o whapena a tātou. E lo langai e tala atu i e lo o le mea na afa mai counseling for mai i au telefia alu se sa mo langai lo atu ai e isi tangata lo ainga ia no faile ai e le whapelana ni sila langai o te puipui fo ia wi la luanga langai e le whapena i ni sila o ni sila e le ai e puipui le tangata e le mwhaina o alu tau e le mwhaina o alu tala i lo ainga ia me te tupu i o le si mea nao le e tonu mala maina i tatu tangata E moni le lau sau noanga. Ia, wai pei fo i o le matanga luenga leo tena lue e fo ia uia i le mela le o le puipuia o information. O le confidentiality. O le malu puipuia le ona o le nei atunu. Mo tu la fono. E malu puipuia i au nanga uma lava. E maise lava la au nanga ia e tatenga lulu e ai o le health. Ia tu la fono. E matuata maua ia ona talanoaina ia whaafitauli o le tangata lo usul whai mai ia te oe. Se i vangana e iai se mafuaanga te tau. Ma whai lea ona share information ona o le safety. Pea whapea e te ua iai se tootunga i le saunga le mu o le tangata futoa ma whai lea ona share information. E sa o le leile lau wha manatu ma naia lau wha manatu i le whaafonga mai o le tatua tunu. O te toi fia alu ala i tua i lau sau noanga wha mole i le fesoasoani lea mo nai o tatu tangata fatua o mai Samoa fatua tau no mai ele o iloa tu la fono e te ua sai tia le tu la fono. Mai lo nga lue ai la wa faisi levo e nga lue ai ma e va ia whaafitauli. Ma tala o iese o iei fesoasoani whaapea tau le whaamalamala mai no tu la fono o iei taimine mo nai o tatou tangata whaamolmole. O e silafia ina. O lau iloa e leo iai ni sasani whapena na o le telo na i tangata e ofo i pea whape soltula fono ao mai e tatano mai ate au no o tango la ia refer po te o te fsota ia le community law center mangere wai eina i lo ia na o te wo fsota i fo ia matonga lua fatasi o te whai ala i whamolmole o te whai na tangata e o e vaile community law center po o Tara, po o Mangele, po o Manukau, e i fo i Manukau. O community law center la nei,
e fesoasoani e whaamalamalawa I tangata I tulafono. Ai me se lava pe a ua lawe vea po so tulafono. O lau I loa I le e fesoasoani I tauna whai. Iona, e se tauna mau le fesoasoani Samoa a le I o mai. O le winga lau Sawa. tala. E sa yaso ia. Sa whaile interview ai yaso ia wa leva o fia tau sanga Ia. ai mese a ia sa whai interview o tangata le I o mai New Zealand. A whaile le interview o nga nana wha petalia ia matama whai e wha asoa iai ia tūmanga nua New Zealand. So a o mai nei at least o mai lai loa lai mai loa foi ma fiso ta ila to a inga I nei New Zealand. Ai it's a tau lava la ona maule fesoasoani Samoa a le I o mai nei. O tele lopo o toi whai pa o aso ia sa file interview na whai training I Ia. think na whai prepare ai tangata I Samoa a le I o mai. No Oh. mai la ia ai o mai whela nei e le lei ale so ta I mo lato a inga e ma nei fo ele fesoasoani e o lato a inga. E whamatala leo langa I Samoa o ai leo langa I New Zealand ma tulafona New Zealand ma I ai inga po o leo Ia. langa I New Zealand. Yeah. Ia. Ai sa ole lau sau noanga wa e o fo ile mātou matanga luenga I le mental health. Ia e tele lava e au tōwa a mai ia nei o tatou tangata. Ele ola I le kota e la uloa ole le to filemu o le mafaufau ona ole tele o swinga sa ola u sau noanga I swinga la ia mantua ole ai pa wal mele mana o ita ole oso o lota oso le vaalele o tasau I nei New Zealand. Ia mavaeloni ni nai masina ia po ni nai aso ia na fatuai lola ia o ia laila ole o langa sa auala le o New Zealand le la wa ia o na faafita uli e tele ona itu le lei ia voisi e ona itu e te tauna no fo iloa ia le tatu atunu pe ona e sau noa o le la wa wo tau ngā lulue e manai anai tangata o sa fatu a malanga mai e to e a fia tula fono ona ole le malamalama I swinga ole o langa I nei New Zealand. Ia, o lisi mele te loia ana, o nei tato whānau e adopt mai I New Zealand, I Samoa. E o mai nei, e lei a inga nofo ai, na so sola la ia. O so sola la na I ua in so tulafono, na I ule whalpuipui. E tele ana I tato whānau o whetau I whalpuipui. O bau mea lea. So, atonu, o lo whafonga mai nisi o tato atonu. O mea nei e tō tino lava ia tatou. O tātou a inga. O tātou lawa e tonu fesoasoani I o tātou a inga po tangata nuu e malanga mai Samoa. Ina ia ele ngata ia I loa le olanga I New Zealand. E malama le tula fono. Ia, o lesi mea, o lotu. Mantua tātou o uma le lotu. O ina fo ila I tutono lotu. E tona fesoasoani ina I tātou tangata I me fa e fesoasoani polokalame ina ia fesoasoani ina I tātou tangata ia malama ma maule fesoasoani I me nei. A le I o whalpuipui. Ia. Malo sau noa. E fōlinga mai la o lau au nanga. Fōlinga mai o le tau whaingofi e fōilele o le counselling because you are a registered counsellor. E fōlinga mai o le tele o whaafita uli e te fesoasoani e nei tatu tangata e tele na wale ia whaafita uli e fōlinga mai lai lau sau noanga e pe e lilifa lava le whaafita uli ona o le malanga mai I nei New Zealand. Ai laele o ele o lava silafia matapena ia whaapopola I ei male support. I tu tonu I nei New Zealand lea lainge ona iu I le situ o le tula fono ma o ai le court ia ma o mai le ia oe walo no winga o atu I o le court vai atu le court o le Samoa ia refer mai lo le ia oe faise tau talanoaga. Ia, o isi ngā luenga luti whai o le ACC.
Ia, ona I tangata fo I Pasifika le ACC, wai, o te Oh, whai ai le ACC, whamolmole, e a mai te au na o tangata Pasifika. Ia, so, na o tangata Pasifika la o te Susani ai. E whapena fo I la ia le victim support po o homicide a, nai tangata ia e fasi o te isi. Po tangata oh, maliliu, a whaina, ma maliliu o toai. Ia, e a fo nei, o nai tangata fo na o te ngalue ai. O le mea tono a le te iloa e au ioa nei tauno Susani a tātou. O le toi fo I o tātou I le atua. A wai ia. O le telo tangata I e manunua po tangata e solo tala fono po ona ua ese mai le atua. Ua ese. O le winga lau tala. Tele o le toi lotu, o le toi tatalo, o le toi alanga o na isi whanau. Ele o iela tu matua. O le Samoa. A le la mm, nofo isi ainga. O lato ainga. Ai pe wa tele wale toi o mea I tatu ola mai Samoa e ile tala fo na le se me fo la lo la mm, o mea I tatu ola mai Samoa o le tatalo o le sosan lesi o le lofa o le lotu mm. o mea uma nei ai pe o mai Mm. New Zealand wo ese wale so faia. O lona winga o lau saunoaga ua pe ua alu ese mai ma values la ia tatou le tū ma le aga I whanua ma mea whaapena o tatou values e masani I tatou Samoa. O le sa o leo lau saunoaga. Ia o sa le ana o sa wai e tau ana tata no tonu pe le mataupu Ia, ia ia. wa le mea tonu ana la mo ia o te titi luas futa sanga whene nga luenga a le tele lava o nai tato a inga po tangate e a whaina o le tele na o le mea la le o te whai e au ia o le mea la le te whai o te talo a mo nai tato a inga ai matua po whanau I o te ngalue ai te lo wa ai le alofo le atua wa toi maua e la tau le lotu salamo o toi fo I le Mm. atua o toi fo I le lotu o toi fai tau tus pa ia o toi te talo mena lo toi fai o ina te Oh, lo ai wa toi maua le manuia le sfuta si tau sanga lena o whanga luenga ai le falpuipui pa remo o le mena lena o fai o nai o isi tengi e na tangisi e le lopo la tala la whaiua hawa oh. pe atala no e me nei tato ola mai Samoa la o Mm. tu wale so whaia wa salpa ye wa alu taa wa te wha vale wale ese Ia, au te iloa foi o le ese esenga o le olanga I nei New Zealand, ua ese mm, mm. ia tū mā nganu I nei New Zealand ia o le toʻatele ao nai o tatou tagata a trust, e vaveaga a trust ae la uloa o le toʻatele o nai o isi o tatou tagata e faisi isi umi ona a trust I suiga ua legi suiga laiti le suiga ua fetaiaʻi ma tatou. Le sa tatou feolai fo a tatou Samoa a le ua tatou ua mai ua tele suiga. E foliga mai la e tele a le aoga o lau matawhai oi ma lau galuega o loo fai mo le tatou atunuu. E lē gata la I le whaʻaoga o le gagana ia a o lou silafia foʻi le tatou tū ma le aganuu o lē pe foliga mai ai o lē iai lou sootaga le mafaiega nga e fesoatai nga e addressinga le gap la lea between I ngai o kakokagaka ia ma le kulafogo ia ma mea o lē moʻomia ai le lau fesoasoani I le tatou atunuu. e sa o lau sanoanga i ana o le ona o nia o onga foi na ufai e au ia o se iloa foi na o male tula fono ua Ia. o ngaluenga I te fai e pe ua so ta I toi foi imna I famasino ia malo ia ia o matou masani fo lesi pe ala ata mafia mo lo so soni o vili ai faman mole o si po ai le fia mo so soni ia pe o isi mea na
e taun tatou whaia I nei New Zealand. E mo ia wa levan tatou SMS Samoa. A mena taun tatou whaia. Po le loia, po le whamasina, po le counselor, po le social worker, po ai lava. E a tatou lau tele le tatou loa. Ma fiso tai tatou ma fesoasoani lesi. O te loa lava e fesoasoani tele na tatou ngata. Ia. Ia e fōlinga mai lai le ngata e lava lau silafia I le I tūtau I lau practice, I lau au nanga mo nei o tau tangata. A le fo ele pe o lena e whaailoa mai o e fo o se whai a onga I le counselling o le e te teachinga fo I le counselling I le universite misa. Ia, o lea lava I lau sanoanga. Po fitu nei tau sanga, tano o whai a ngai. E o fo lai na, a iei ni tangata Samoa, po tangata Pasifika o mai I le a onga e a oa o le counseling. O te tamawhai a susane ina I umanuia. Ina I umanuia. So, tātou e maua e sele loto alofa, tātou. Me whanai, I think, o le alofa pe wa whanere o le alofa pe e le se pa puipuia o sam. Yeah. Ai fia fesoasoani, po la lava le taimi, po la lava le. So, mai la na I tangata, tangata I o mai e whaile o le counselling. Po le tolusfulu le a mata ma tolusfulu ana le fitsufulu. O tau sanga na o peo. Ia e o mai la wa anga vaa. Wa matutua, wa anga vaa, wa mawole. Ia o poto masani. Ia o te fisosan tele la ia ina ia I umalmanuia lato o onga. Ma ia o ai loa la ia ngā lulue. Fisosani I stangata. Lau fionga Misa e tō telen tātou Samoa o loo ngā lulue o ni counsellor I to tono New Zealand. E taimi nei o le e lua ia waipe e lua association o le association New Zealand Association of Counsellors o le Christian one o le New Zealand Christian Association of Counsellors. So o le taimi nei e feo lolo lava lai I le Christian I le Christian Association Counsellors e feo lolo but I le association lo ke ai nga o le e pe ko se fulu ia a le lava o le lava fa popo wala o la o mai ang fa ia o ngai I kausa uma lava le ngai ka Samoa ka Pasifika e o fa lai I kausa ngai le vasenga le ki fa ia pe ko fa ia ka Samoa le ia so yeah o le lava fa popo I kausa uma wa le lava wa le wailoa e manga mia kele le ina ngai ai pe o la unga luenga o I le kaiminga o fai ai wa lo ia ui ai faile o unga ngai Iona e pe ai wa o le vala au mai le ali whaka o me alofa nge le kua ma kako o ai loa o ma inga ia mwhainga ko whangofe e fsasang iskaka ia mwhaonga me ko kia ma le poko pa mai ma le ka mai ngā mai le li e fsasang ia E sa o le lei, wai o le tomai ia o ina I tutonu o le nei atunu. Au te iloa la o le si levo le toi whaopopo I ai ona o le lau silafia lei o le tatou ngangana, ma lau silafia lei o le tatou tū ma le anganu. Whaopopo lo I ai ma lau tomai as a counselor. O te iloa o le a foi nei o le mea alofa na pitusili o na tāua o le mawhaiena
na au na mole tatou atunuu i lau tomai na wai ai e fesoasoani na i o tatou tangata. Ole e la le melo te fia fesili atu ai fa mole a misa. E la sesi fa matalanga foi lele te fia fa opopo e te faufau tua i tatou atunuu i le whaatawale le counselling. O le ase au fautuanga mo le tatou atunuu o loo mafaufau e fia maua le au nanga fa mole a misa. Ia tonu ole ole nei fesoasoani po o me alofa mai le atua o tatou fesoasoani ia tatou uso a tangata Samoa po lau tele foi Pasifika. E a foi nei e mana umia lava ia tatou ona sa ili le fesoasoani ona fesili i amisa lava tangata ia ua maua ia metotia fesili mo le fesoasoani no faia le tala ngai au lotu mantua tatio uma le lotu o te tonu o lotu e tele na i tatu tangata nga vaa lawa iai e pelai ma neia le fesili pe fa pe mana mia fesoasoani ma neia le fesili pe tai ma talanoa e sisi awole ma awa e pe an belen tatanoa ta o tule counselling e langa le mala le ia i New Zealand male fa o ai no le counselling le ia e puipui e vai o toi manuia a le me silia tu ia tato ole tato fa tu le atua a walanga i la ua i loa o counselling uma nei fai mantua i o toi fo i ole tuspa ia fa mai ole ang pa ia le ang pa ia counselor ia o la o tal tonunga fo na o ia so ia wa i o tato mai nei sa i li manuia i New Zealand ia o tato learning la pe o ina ia tato maula malama i le tu manga nu i New Zealand ma le tu la fono i New Zealand ma auala e mawale manuia i New Zealand me umanei e toi fo ila la utala i tu tono lotu wai tele tanga va i tono lotu ia mo fai fe au e wai pe ina ia e taunta tanoa ma fesili susani a wai e foi tatou wo ma sani ma tangata tawhanga luenga e mwhain tatou you know fiso tai atu iai o le fa pe tatanoanga tuas pela te fondi elismo iai wai po mo se fe pe isi se fie tanoa pe fie mo se susani e mwhain au mai o community law center isi meno no mention na tumua o isi auala na e mawale susan takata atatou wai pe nai wai ile free consultation ina e tatanoa e pe fia Moses se fats pe walenta tano for values and beliefs ia foi wai pe an of hat mo e se me e foi la so foi it's a talo fai tanto spa ia o wai fa sino me le tu po fe me ai sometimes foi ole tele o mea e go through ai lenei atunu ia mangtua ole prioritize fa mua le mea e te tauna mua e tausia ele inga me fa pea ia ole tele o fa fitauli ona ole taumawhai e seto le inga ia me se o le whanau ma le suinga o le olanga ia o isi a taimi ia pe e whatuatua na ia ile mea tauna wha mua ia o mea sili whawhetai o lo o ia ile au nanga a lau sunga a lau fionga misa o le alo fo i o Samoa
ia mai e whaongaina le ngangana, ia male a foine male I loa le tatou tū maleanga. E fesoasoani ai foi la lea wale ngata o au nanga ale mental health. E tala noa, e whaata ua I le tala noa a wale no foai. Ia au le foi la I le si au nanga lea. Po e sau tala wha I uaile tapo kalame ia ma au mai lau numera wha mole e mawhai eina na so ta ia tu lau fionga e se siolo o fia maua na se tala noanga ma oe wha mole misa. Ia atonu toi avila vinga le tua ta taimi Ioana ma ta tanonga ne fiafi o le aungalawa o le whamoemoe ia mawule manuia e nai tatou tangata ma mawule malosi ma o tatou o mai e sa ili manuia e nea tunu ia o le loto alofa lava ma le susani o le silesi ia whapea fo ile ai mese lava le tatou whamumua pele tua whamumua pele tua ma te talo ia ma tatou wa pe o Samoa o tatou nuu e tatou e mauali mo puipuia a I nei pe o lotu le tatou iai le whaatasi ai tatou ma ia whaatasi ai ma toi mau ai se so ta inga ma atonu I la wau toi whamanatu atu a tatou o whaatasi ma le tua whamumua le tua ia e maua le loto alofa ma le anga malu ma le fesoasoani o le silesi ia ma te talo whai taule tu spa ia o mea umai ia la ua ai loa ai wai ele whapea isi se sa o pea I lalo I nei langi ai e teimi tatu se ai whapena fo ia uia ai ia sa ili le fesoasoani ia e o whala tata tanonga nia fiafi atonu ia e se susani e mau mai ai a me se ana I tatou tangata e le ngatai ia Samoa po Pasifika fo Ia malo whaftai misa whaftai tele mo lo taimi whaavanoa ina e whai ele ta whatatala noanga mo le tatou atunu. O mata upu sa tala noa ina. Awale no fua ai e sa ili se fesoasoani pe a mana o mia. O le counselling e confidential pe e malu puipuia I lalo o tu la fono ni usila tala noanga uma. O se tala noanga e fesoasoani e toi konekta ili tangata malona whaasino manga. Ele o se tala noanga e whaatonu ai oe I mea te tawana e whaia. Ai o le tala noanga e te silafia I la vai o le tonu e au o na whai. E mawhai o na link le tangata maisi au o nanga o lo o mo mia. E mawhai foi o na whaailoa tūlanga tau I le tūla fono maona puipuinga I ia tala noanga. E mawhai o na whaonga le telefoni, po le Zoom, ia po le face-to-face foi po le whaafisanga I lea matala noa. Hasiasiane I le website www.misafiaturner.co.nz mo nisi whamatalanga uma e te fia mana o mia. Whaafetai lava mo le whaavanoina o lo temi tāua e te whaafafonga mai ai I lenei polokalame. Talitonu wa iese au ngā o whaamatalanga mo oe male ainga. Ai maise ua whaamalamalamaina nisi o mataupu e whaatatau I le mental health ma le mental illness sa e fia maua I eise whaamatalanga. O le whanau ta inga ina ia whalau tele lo silafia a wale wa aia o lo lava soifua malo loina ai whapea le whanau a inga ma I lātou e tāhua I ate oe. E tele isi tato mataupu o le talanoaina I polokalame o so mai. Whaamoemoe o le a e toi whaafonga mai. Manatua, there is no health without mental health. E le ato atoa le soifua manuia pe a le maloloina le mafaufau. Manuia tele tau alumanga o lo waso, soifua ma ia manuia.